من قلبي نسلملكم واشتقت لدن اليوم تا 19 تا مارسو ما يديش من ما احنا نفقوا ونرفلتوا فتيت فوق بيرسونا من الأكتر امبورتانتي في السكريتورا، فوق جوزيبي الراجل تا ماريا اللي منا طويلة المولاي جسو. قدامنا عنا بنيدم اللي في السكريتورا ما يجيش كلمة إما الحياة تيو تتكلم وتبروكلاما. هيك البنيدم تا السبيرتو السكريتورا سيعنو القدي في دي الوقلي للمولاي يخسمو ويقادو كاب تا الفاميليا تيو. السكول دان الراجل دان الجوفني وجوفني بانتويزيوني بروفوندا. احنا نندوناو منو البرسونا specialment بالريلاتسيونيات اللي وقت كله، ودان هو الراجل اللي يحب للفيرجن مبيركا ماريا اللي يعرف فيها ديك اللي كانت مملية بالجراتسيا، يهو جراتسيا ما ديك اللي هي مملية بالجراتسيا بروبيو ينجبت لها ويبدأ بدين الريلاتسيوني بروفوندا معها. لو الكلمة اللي عندنا في السكريتورا فوق جوزيبي هو اللي هو لاروستا ماريا، كانت مارسة مراجل يسمو جوزيبي مدارو الفاميليا دافيد، ودي الشابة كان يسمى ماريا. جوزيبي هو البنيدم تاع الكلمة، هو البنيدم اللي يسمع، هو البنيدم اللي كاباتشي يوصل الكلمة تاع الله يرتشفيها ويعيشها. anche كي كلمة اللي له السيستمي تاع حياتيو، يكي كلمة اللي يدخلوا في الليل والظلام، يكي كلمة اللي تبدل له البيانيات تاع حياتيو. واجدين هي الفيرا كلمة تاع الله. يك بحال كل بنيدم لودي جوزيبي كان الراجل اللي كان يطلب كل يوم 3 دربيت كل يوم شما إسرائيل أدوناي الوخينو أدوناي حات اسم إسرائيل المولاي ولاتانا المولاي ويخك ملخوب المولاي بقلبك كله بروحك كله بالهيلة كلها تياك. لأن الراجل يتردوشي دين الكلمة اللي كان يطلب باللي يصير البنيدم اللي يبدي والبدينسة تيو تتصرف فاكولينسا. الله يتيه الجراتسيا اللي يدخل في مستيرو حفنة أكبر من اللي قد إماجيناه، وبروبيو في دان المستيرو يسكوبري الوجه تاع الله. إن الوجهك انفتش مولاي لا تعبيش الوجه تيك مني. جوزيبي هو الراجل اللي دخلنا في مستيرو من الأكثر بروفوند، المستيرو تاع الباترنيتا. الله يازل الجوزيبي فرول أونيكو وفرول من الأكثر بارتيكولاري، يازل للجوزيبي باش يكون المسير تا داك اللي جي باش يورينا الوجه تاع المسير. هك هو البنيدم اللي يسمع، هو البنيدم اللي يلقى، هو البنيدم اللي يدخل في ريلاتسيوني انتما ويخلي دي ريلاتسيوني تمشيس يا وهيار دبيتلو. اكيد اشتقت نرفلتي فوق بونت بارتيكولاري اللي هو افراد الباترنيتا فيرا. يكمش حاجة اللي الباترنيتا umana وديك سبيريتوالي تعطي للانديفيدوي هي ديك اللي في الفانجيلو انسبوها كلمة اللي تنات فوق ماريا. إما نستو بسمبليشيتا كبيرة نابليكاوها على جوزيبي، متى البيبيا تيدنا اللي ماريا كانت ويك ناخدو الحياة جوزيبي نسيبو اللي كان يشتاق تقسمكم دي ريفلسيوني اللون بروبيو فوق 7 مومنتي في السكريتورا فين جوزيبي كان بريزنتي. بريزنزا فيرا، بريزنزا من المخ، بريزنزا في السبيرتو، وبريزنزا فيزيكا. لو الكلمة اللي نسيبه فوق جوزيبي ولي كان الراجل
ta' Marija, kien l-arus ta' Marija. U allura insibuh hemmhekk. Il-bniedem li il-kelma tgħidlu Giuseppi bin David la tibżax tieħu b'martek lil Marija. Hekk hemm xi ħaġa u hija l-ewwel kelma li taqgħu magħha u hija l-iktar kelma li tiddomina l-ħajja ta' Giuseppi hija n-nuqqas ta' biża'. Kull darba li Alla jidħol fil-ħajja ta' xi ħadd, il-kelma li jirrepeti hija la tibżax Marija, la tibżax Giuseppi, la tibżax Zakkarija, tibżax tilqa' għandek il-Marija, jiġifieri dak kollu li hija ġorr, dak kollu li Alla kien qiegħed iwettaq fil-ħajja tagħha. U allura f'din l-ewwel kelma hekk li tilqa' lil-Marija li tgħix dan il-mument li tidħol f'relazzjoni. Il-ħajja nisranija hija karatterizzata kollha minn dan il-misteru profond ta' relazzjonijiet, ta' umanità, ta' inkarnazzjoni, ta' Alla li intervjeni u li juri il-wiċċ tal-imħabba tiegħu propju f'relazzjoni ta' mħabba, fi pjan. Alla għandu pjan għal kull wieħed waħda minna. Giuseppi jsir il-bniedem tal-fidi mhux biss għax jemmen l-Alla, imma wkoll għax jitgħallem jefda u jemmen f'Marija. Kapaċi l-imħabba tiegħu, din l-imħabba li qed tissawwar lejn din it-tfajla, tikber tali mod li jemmen meta ma seta' jara l-ebda tama. Jemmen anke meta dak li kienet qed tgħidlu Marija seta' kien impossibbli għalih li jaċċettah. U din hija l-ewwel tappa fil-mixra ta' Giuseppi. Li aħna wkoll nitalmu nkunu hemm li relazzjonijiet għalina ikunu veri, relazzjonijiet għalina ikunu għażla ta' preżenza vera, mhux virtwali ma reali. It-tieni realtà li fiha nsibu lil Giuseppi, ir-raġel ta' Marija, insibuh jagħmel vjaġġ. U din hija tieni kelma li nħossi tista' tgħinna ħafna, il-vjaġġ. Jekk l-ewwel kelma hija relazzjoni, it-tieni kelma għan-nisrani hija vjaġġ. Hemm vjaġġ li jrid isir. L-Iskrittura tgħidilna li Giuseppi bin David jagħmel dan il-vjaġġ. Giuseppi mar lejn Betlehem għax kien mill-familja u mir-razza ta' David. Il-ħajja nisranija kollha hija vjaġġ esterjuri li jiġi riflessjoni ta' vjaġġ interjuri. Hekk hemm vjaġġ, hemm mixja twila li wieħed irid jagħmel minn Nażaret għal Betlehem. U Giuseppi jagħmel dan il-vjaġġ ta' Marija, vjaġġ li daħlu f'misteru ta' paternità li mhijiex iktar dik fiżika imma paternità spiritwali. Giuseppi jitgħallem li kull paternità vera hija dejjem adottiva. Li f'dan il-vjaġġ trid tiskopri lilek innifsek anke meta nidħlu f'limiti kbar. Meta Alla juri lilu nnifsu anke l-ħajja nisranija kollha, anke l-ħajja ta' Ġesu hija karatterizzata bħala vjaġġ. Iskrittura tuża il-lingwaġġ tal-vjaġġ bħala metafora mill-iktar importanti għal dak li jiġri fil-ħajja nisranija. U kull vjaġġ joħodna minn post u jdaħħalna għal post ieħor. Giuseppi jibda dan il-vjaġġ bħala bniedem waħdu, bħala bniedem single, u joħroġ minn dan il-vjaġġ bħala missier, familja u b'tarbija. U dak huwa l-vjaġġ vera li jwassalna f'direzzjonijiet u f'postijiet fejn inti tkun għadek qatt ma immaġinajt. It-tielet pass li Giuseppi kien hemm. L-Iskrittura tgħidilna li Giuseppi kien hemm meta twieled Ġesu. Meta twieled Ġesu sabu lil Marija u l-Giuseppi bit-tarbija. Giuseppi kien hemm meta l-ħajja twieldet. Giuseppi hija dejjem fejn hemm il-ħajja. Jekk l-ewwel kelma hija relazzjoni, jekk it-tieni kelma hija vjaġġ, it-tielet kelma li Giuseppi hija ħajja. Għal-bniedem Bibliku din hija iż-Zoe. Giuseppi kien f'din l-intimità
jara l-ħajja titwilet. Għax kull min ikollu relazzjoni u kull min ikun f'mixja, allura jidħol fiċ-ċans li jduq li esperjenza jekk ikun preżenti it-twelid ta' ħajja ġdida. Ħajja ġdida mhux biss għal din il-familja imma għall-umanità. Giuseppe kien hemm fl-iktar mument intimu, fil-mument li ħadd ma kien hemmhekk. Ir-raba kelma li għandna f'Giuseppe. Hekk l-Iskrittura tgħidilna li Giuseppe kien hemm, l-anġlu tal-mulej kellem il-Giuseppe fil-ħolm u qallu biex jaħrab. Qabad lil Marija u lit-tifel. Ħudu l-Eġittu, aħrab bih. U Giuseppe qam u għamel kif qallu l-anġlu tal-mulej u ħamijaw lil Marija u l-Giuseppe. Giuseppe kien hemm għal dak li hija r-raba kelma, il-ħarba. Hemm momenti fil-ħajja ta' kull bniedem li jrid jidħol fil-lejl mudlam. Hemm momenti fil-ħajja ta' kull bniedem li jrid iseħħ l-eżilju. Hemm momenti fil-ħajja ta' kull bniedem li ħajja tidher li qed titlef kontra l-qawwa tal-ħażen, kontra l-mewt. U momenti fejn l-iktar għażla profonda li wieħed irid jagħmel fil-vjaġġ tal-firi hija li jaħrab, li jiddixxerni. Jew aħjar il-kelma li tuża l-Iskrittura li tqum tieħu miegħek u tmur. Il-ħames post fejn Giuseppe kien preżenti. L-Iskrittura tagħmilha b'enfasi kbira. Il-vjaġġ li Giuseppe jagħmel bħala pellegrin minn Nazaret għal Ġerusalem għat-Tempju tal-Mulej, il-post fejn Ġesu jintilef. Fejn Giuseppe jkollu jidħol fi vjaġġ biex ifittex lil Ġesu. Vjaġġ li l-Iskrittura tgħidilna li ħa 3 ijiem. Vjaġġ li fih Giuseppe jitħawwad. U din hija l-ħames kelma pellegrinaġġ. Għal bniedem ludi l-pellegrinaġġ lejn it-Tempju kellu importanza kbira. Jisiru 3 pellegrinaġġi fis-sena. Wieħed minnhom kellu importanza ħafna ikbar mill-oħrajn, il-pellegrinaġġ tal-Għid. U hawnhekk Giuseppe jkollu jesperjenza xi ħaġa minn l-iktar profonda. Jkollu jesperjenza dak li jesperjenza kull missier u kull persuna li taċċetta lil Ġesu li hemm mument li l-mulej jidher mitluf. Hemm mument li fil-ħajja nisranija jkollok tfittex. L-ispiritwalità hija mixja imma wkoll tfittxija. Il-kliem użati huma ta' profondità kbira. L-ewwel kelma li għandna hija għalfejn għamiltilna hekk. Hija kelma li l-ġenituri ta' Ġesu jgħidu lil Ġesu li fiha tiġbor il-kliem ta' tant nies li fil-lejl mudlam ta' ħajjithom fil-mumenti ta' dbatija iduru lejn Alla u jgħidulu mulej għalfejn għamiltilna hekk. Aħna konna qegħdin infittxuk qalbna maqsuma. Il-kelma tgħidilna li instamtu, inħastu. U l-mixja verament ta' spiritwalità hija mixja li qed hemmhekk biex taħsadna. Biex nindunaw li maħniex aħħanna li qed nikkontrollaw lill-liben, imma huwa l-liben li għandu jkun fid-dar tal-missier. Giuseppe f'dan il-moment ikollu esperjenza li l-paternità vera hija letting go. Il-paternità vera hija li tgħin lill-persuna l-oħra tikber, issib l-identità u ssib it-triq tagħha. Il-paternità vera għal kull missier hija li jiskopri li l-liben għandu jkun f'dak li hu ta' missieru, li hemm missier ieħor li tiegħu huwa biss kien il-qaddej u tiegħu kien biss l-immaġni. Is-sitt
il-punt li fih Giuseppi kien hemm fil-mixja personali ta' Ġesu hija l-ħajja ordinarja. Il-Vanġelu jgħidilna li għal 30 sena sħaħ Ġesu kien fit-tempju. Għal 30 sena sħaħ Ġesu kien jgħix ma' Giuseppi. U l-ħajja fid-dar ta' Nazaret kienet ħajja sempliċi. Kull monna fl-iskrittura hija linja waħda u baqa' magħhom u kien jobdihom u Ġesu kiber fil-erf, fil-kelma, Ġesu kiber fid-daqs, Ġesu kiber spiritualment, Ġesu kiber fiżikament, Ġesu kiber spiritualment. Ekku meta il-missier jew meta kull persuna li qed tarani tagħmel mixja li tgħin l-oħrajn jikbru, il-mixja ssir dejjem f'dak li huwa ordinarju. Dak li huwa ta' kuljum, dak li m'hemm l-ebda straordinarju. Il-ħajja ta' Ġesu hija żbilanċata. Is-snin twal li Ġesu għamel moħbi m'għandhomx bilanċ f'dejn iż-żmien li jagħmel fil-ministeru. Li għal ħafna tidher kważi redikola kif liben ta' Alla li ġi biex isalva lid-dinja jagħmel da żmien kollu moħbi. U allura Giuseppi f'dan il-moment kellu rol mill-iktar importanti, kellu r-rol ta' missier ludi li jgħallem it-toraħ, li jiċċemebra x-xambat kull ta' sibt, li jaqsam il-ħobs, li jisma' l-kelma ta' Ġesu ta' jatlu Abba. Dan huwa rol uniku, dan huwa rol minn l-iktar sabiħ, huwa rol ta' Ġesu li qed jikber ma' din il-persuna li qiegħda turi lilu l-wiċċ ta' missier li Ġesu Kristu ġie biex jurina min huwa Alla l-imbierek. Iva, dan huwa l-mument u ħafna drabi aħna fil-kultura tagħna ma tantx nagħtu każ jew kellha ma tantx nagħtu valur lil din il-ħajja ordinarja ta' kuljum. Imma l-imħabba vera biex tikber għandha bżonn dak kollu li hu ordinarju, dak kollu li hu moħbi. Jekk Giuseppi huwa l-bniedem tal-smieħ, Kristu huwa l-kelma. U allura kif Ġesu jitgħallem minn Giuseppi, Giuseppi wkoll jitgħallem minn Ġesu. L-aħħar kelma nixtieq naqsam magħkom, l-aħħar mument. S'issa rajna momenti differenti fejn Ġesu kien preżenti fil-ħajja ta' Giuseppi u Giuseppi kien preżenti fil-ħajja ta' Ġesu u fil-ħajja ta' Marija. Imma hemm mument l-aħħar wieħed, is-seba' wieħed, li mhuwiex fl-Iskrittura, huwa fit-tradizzjoni tal-Knisja. Li jgħidilna li Ġesu kien ma' Giuseppi fil-mument tal-mewt tiegħu. Ħafna mill-arti Kristjana nsibu din l-immaġni. L-immaġni ta' Ġesu li qed jakkumpanja lil Giuseppi fl-esodu tiegħu, fil-mewt tiegħu, fl-agonija tiegħu. U jien naħseb f'din hemm profondità kbira. Il-persuna li takkumpanja lil Ġesu fil-vjaġġ tal-ħajja dejjem ħassib lil Ġesu jakkumpanja fil-mumenti l-iktar importanti tal-ħajja tiegħu. Giuseppi jkun ma' Ġesu, ma' Ġesu wkoll ikun ma' Giuseppi. Ekk Giuseppi huwa l-bniedem li l-verbi użati għalih huma l-iktar verbi sbieħ li għandna. Semmieħ, għamel, ħamiew, mar, fittex, laqa. Il-ħajja nisranija miġbura f'din il-ħajja ta' Giuseppi, dan il-raġel ġust, dan il-bniedem li l-mulej jażlu biex jħuħsib il-familja tiegħu. Tinġabar kollha f'dawn il-verbi li jagħmlu mill-ħajja qotja, li jagħmlu mill-imħabba ġenerożità, li jagħmlu mir-relazzjoni dar spiritwali fejn jista' jammar Alla. Żgur li Giuseppi qatt ma mmaġina li it-talba tiegħu li
il-qaddisa 3 darbiet, dak li jaqqas Mose ma seta' jara il-wiċċ tiegħu kellu jammar miegħu fl-iktar postijiet ordinarji ta' kuljum, fil-ħajja komuni, fl-irqat, fl-ikel, fl-għejxien. U din hija ċavetta biex narfu l-Kristjaneżmu u l-inkarnazzjoni. Alla tagħna huwa iktar domestiku mill qatt nimmaġinaw. Hija f'din is-sena. Dis-sena tant importanti li fiha qed nirriflettu fuq il-ħajja ta' Giuseppi, tal-bniedem tal-ħolm li jagħmel dan il-ħolm ta' Alla realtà billi jisma', billi jobdi, billi jagħmel, tal-bniedem li jsalva bl-imħabba, li jaċċetta pjan li huma pjanax, li jidħol f'misteru li kien ħafna ikbar mill-misteru tiegħu, jitolbu lil mulej li jsir għalina llum ukoll mera li mhux biss infaħru lil mulej tiegħu u li llum ukoll mal-Knisja kollha għandi tolbuh, ma li nħalluh isir għalina wkoll roadmap, triq minn fejn nistgħu ngħaddu biex aħna wkoll induqu f'dal passaġġi, f'das-7 passaġġi il-preżenza ta' Alla magħna u l-preżenza tagħna miegħu. Min qalbi jekk nawguralkom li tgħixu dan il-jum bi-spiritwalità, nitolbu speċjalment għal missirijiet fiżiċi u anke dawk spiritwali u jew inħallu lil Giuseppi dejjem jieħodna għand il-mulej Ġesu.